Il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Jessika Roswall żaret il-faċilitajiet ta' waste f'Malta u faħret il-progress fil-ġestjoni tal-iskart u l-passi lejn ekonomija ċirkolari u sostenibbli. Roswall li kienet akkumpanjata mill-Ministru responsabbli Mirjam Dalli u l-Kap Eżekuttiv tal-Waste Richard Bilokka żaret il-kumpless Eco Hive fin-Naxxar l-Eco Hive Academy f'Marsa Skala fejn segwitu koll inizjattivi edukattivi mmirati biex iqajmu kuxjenza dwar l-ekonomija ċirkolari fost it-tfal u żgħażagħ u l-proġett biex l-eks impjant ta' Sant'Antnin jinbidel f'24,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ b'investiment ta' 37 miljun euro. Il-Kummissarju enfasizzat l-importanza tal-edukazzjoni minn ta' bikrija biex timbena kultura ta' sostenibilità u qalet li l-proġetti ta' Malta jistgħu jservu ta' mudell għal stati oħrajn Ewropej. I'm very happy to be here today, but starting the morning with seeing the education with small children. I think this is one of the messages I got with me today, that education is really important to go from how to see a waste as a waste to a resource and how to sort and how to collect. And being here on this facility, of course, shows the development that we have seen from seeing again waste as a problem with landfill and how we can now use it in so many different waste streams, both as an asset, but also seeing this as an opportunity. So I'm amazed how fast things working here and all the inspiration that it also spread among not only Maltese but also around the world. Jisostnit l-ekonomija ċirkolari kruċjali biex l-Ewropa ssaħħaħ ir-reżiljenza ekonomika tagħha, speċjalment fid-dawl tad-dipendenza fuq materja prima minn barra, dan meta l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq aktar minn 90% tal-materja prima kritika, iżda tirriċikli inqas minn 1%. Iħabbret ukoll li aktar tard din is-sena se jiġi ppreżentat direttiv Ewropew dwar l-ekonomija ċirkolari biex jinħoloq suq uniku għal materjali riċiklati. Il-Ministru Dalli qalet l-investimenti tal-Gvern qed iwasslu għal riżultati konkreti fejn l-iskart qed jinbidel f'riżorsi ta' valur fil-waqt li enfasizzat l-importanza tal-innovazzjoni u l-edukazzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Waste Serve min-naħa l-oħra qal li l-entità qed taħdem lejn futur aktar nadif u jinsabu impenjati permezz tal-akbar investimenti li qatt saru f'pajjiżna fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Maniġġjar tal-Iskart.